ngicela ukuphendula la khona omunye othe la, hayi mina mkhulu unkalakatha sengikhathele nje ukufaka amashumi, ngike nginikelela amashumi lapha ku-Capitec kwakho ulapha kwi-bio ku-TikTok wakho, kanti awasaneli la mashumi olokhu uthi asiwanikele. Sengikhathele nje mina kodwa isibusiso ngiyasifuna. Ngicela ukuphendula-ke la mntamkhulu, usungisanganela wena la. Mina ngeke ngasho sengikhathele ukufaka amavidiyo. Ngithi mina sengike ngasho ukuthi ngikhathele ukufaka amavidiyo la. Angithi mina ngisho ukuthi ngikhathele, ngiyaqhubeka ngifaka amavidiyo la. Ngikhipha i-stress, ngisusa i-depression la ngamavidiyo ami, ngiyaqhubeka la ngiya-actor mina la. Wena ufuna ukungikhokhela amashumi. I-DS uyasho ukuthi usukhathele ukuyoyinikelela lapha kwabaka-DS. Angithi awukhathali ukuthi uyokhokha kwa-DS ngoba uyazi bazokuvala lapha i-TV ungasayiboni iy'nhlelo. Mina funa ngibe isilima ngifaka amadatha ngiy'nikelele mina, ngiphinde ngikufakele futhi amavidiyo ami ethalente lami, ungibukele mahhala nje free. Usungenzela ubuclever wena, usungenzela nje ubuclever. Mdala kabi uma ungaka, engathi awungizwa, ngathi you don't understand my assignment. Hamba ufaka amashumi ami lapha ku-Capitec wami, kwi-bio yami ku-TikTok, ngoba uma kungenjalo kuzoba isililo sodwa, kuba into enjena nje empilweni yakho. Engathi awungizwa.